Wemukelekile mbukeli etindzabeni sitethula sisemkhulukhaya wetindzaba te-SABC e-Auckland Park lishonile nati lethamba embili. Generally, when you look at mandates of SABS and so on, you realize that it's important that whatever gets done in a sustainable way. Indvuna yelitiko letemaphoyisa lesekhefini lelikhethekile Senzo Mchunu ivumile ukuthi kwababede kubuketa kusebenta kwe-PKTT. Being lampooned all over, globally even, and even being prevented from participating in the next G20. It's all your fault. Mengameli Cyril Ramaphosa ubonge i-Presidential Climate Commission ngekuphakamisa umjeka wakuleli ukuthi netinqumo takuleli tivakala etindzabeni letitsinza kuguquguquka kwesimo selitulu. Tutse manikiniki hayibamba hayiluma Marumo Gallants ithola netulu ne-Orlando Pirates emdlalweni omancamo eKhaleni Knockout Cup. Kutabe kubanjenwe ngetihlutfu kusasa emkhathini we-Orlando Pirates ne-Marumo Gallants emdlalweni wemancamo eKhaleni Knockout. Indvuna yelitiko letemaphoyisa lesekhefini lelikhethekile Senzo Mchunu ivumile ukuthi kwababede kubuketa kusebenta kwe-PKTT ngaphambi kwekuthi ihlakadwe. Nakahletshwa ngemibuto kukomishana amadlanga Mchunu wathi kuchubeka nalolu phiko bengeke kukhonakale ukuthi luvikeleke umthethosisekelo nangeke ukuphatha. Mchunu wavete izathu ezisihlanu kulokuhlakadwa kwalo lokufaka ekhathi kuhambisana nemithetho tinkinga tekulawula nekungahambi kahle ekuqhutshweni kwetinhlelo talo. When you look at mandates of SABS and so on, you realize that it's important that whatever gets done in a sustainable way, cost-effective way, and so on, and with necessary intended impact. Komishana Sandile Khumalo usole Mchunu lokomishana wathi wanikete neningwane lengasiyo lehlelo lamaphoyisa kuqiniseka hlakadwa kwalolu phiko ngengongone nga-2024. Lolu hlelo lwahlanganiswa nguColonel AK Marey nga-2019 na-2024 lwalubuka kulungela nekusebenta ngendlela kwetinhlelo ezahlukene temaphoyisa kepha kwababede tiphakamiswe ukuthi lolu phiko luhlakadwe. Elakeni lesithathu lakhe Mchunu lokomishana uvela lokho labamsolako laba kubita ngekuthathela sinqumo sekuhlakadwa lolu phiko. That I was already in possession of what I refer to as allegations from a number of categories of people, including civil society, including and so on, but also including people from inside SABS. Now, when I wrote the memo, that is the directive, I had that in mind that possibly certain things are setting in SABS via PKTT in terms of control and administration. Umsebenzi wekomishana solo uyachubeka. Asesibuke ukuthi kuchubekani bukhoma la kuhleli khona likomishana. You set out three directives in this letter. I want to deal with the first, the filling of posts in the intelligence division. And your directive in that regard is as follows: all processes to fill vacant posts in the division should be halted immediately. This applies to all posts in provinces, including those of provincial heads of intelligence that are currently vacant. It also applies to all posts currently vacant at head office. This should be the position until substantive discussions between the Minister and the National Commissioner take place sometime early this year. My question in regard to that particular directive is, does this not speak to matters of capacitating, recruitment, personnel deployment within SABS? This particular point, does it not speak to those issues? Whether crime intelligence or any other division. But we are now in the arena of recruitment,
into the service and capacitating the service. Would you agree with me? But we're not dealing with it. It's just a directive to say hold, and then we have a discussion. Yes, but I say that directive relates to those issues, recruitment issues and capacitating the service. Yes. In that regard, do you, as a minister, not consider that to constitute an overreach? Is that not interference in the affairs of SAPS, and in particular, the power of the National Commissioner to determine issues of capacitation of the service? No, I wasn't necessarily dealing with capacitating. I was raising a global issue. And maybe let me elaborate. Mengameli Cyril Ramaphosa ubonge i-Presidential Climate Commission ngekuphakamisa umjeka wakuleli ukuthi netinqumo takuleli tivakale etindzabeni letitsinza kuguquguquka kwesimo selitulu. Umsebenzi waleli commissioner bekukubuka tintfo letitsinza simo selitulu. Mengameli uphinze watsinza ukuthi ke uke wahlaselwa emhlabeni abitwa ngawo onke emagama ngenxa yokuthi bekalihamba mbili kuletitsinza kuguquguquka kwesimo selitulu nekuthi kutithikameta njani timpilo tebantfu loku. Mengameli Ramaphosa ubonge umsebenzi lo wenziwe yi-Presidential Climate Commission. Ramaphosa uthi kule minyaka lesihlanu lengcile sifundisa kuleli siphakamile eluhlangothini lokuguquguquka kwesimo selitulu. Uthi livila kuleli liyevakala emhlabeni manje ngenxa lomsebenzi lomuhle lo wenziwe yi-Presidential Climate Commission. I was then heavily criticized that all I ever do is to set up commissions. I'm not decisive. I set up commissions and don't do the work myself and all that. In my defense, that in setting up the commission, I have amassed the best brains in the country. Kukhetfwe Loyiso Masuku ukuthi abe ngusihlalo lomusha we-ANC esigodini sase-Greater Johannesburg ehlula Dada Murero longisodolobha waseJozi ngemavoti lange-35. Masuku uthole emavoti lalikhulu ne-80 nakunye kwase kuthi ke Murero watfola lalikhulu ne-40. Letinye tikhundla lesetulu Masilo Serekele uphumelele kuba lisekela sihlalo ngemavoti lango-188 ehlula Eunice Mgcina lothola 143. Sasabona Manganye ukhethwe kumabhanela wesigodi ngemavoti lango-205 ehlula Lebohang Shabalala lothola 128 amavoti. Ekusekela amabhanela Lerato Bob uthole 187 amavoti kulango-157 latholwe ngumnisi nomoya. Maxwell Nedzamba ubuyele esikhundleni sekuba umgcini mafa ngemavoti lango-233 ehlula Muzi Nkosi luthole 98. Lolu khetho landzela kubambelele katinyanga ngenxa yetimpi tangekhatsi landzela ukuthi ubuholi besigodi buhlakadwe ngetinsolo tekhetsa tinhlangothi tsite. Lengomfa ingcenye lihlelo lokuvuselela inhlangano ngaphambi kolukhetho lobuhulumende basemakhaya kulomnyaka lotako. Kuphumelela kwaMasuku ngenteka kumbeka emathubeni ekuba ngusodolobha lekungaba ngumuntu weqala lomsikati ukhoza lomasipala waseJozi ngaphansi kwe-ANC. I'm a child of the ANC, and I'm proud and privileged that I've been given this opportunity, an opportunity to lead Joburg and renew the ANC and ensure that we bring everybody along. Lisekela lendvuna yelitiko letemafa Dr. David Masondo ithethe sinyathelo kuqinisekisa iParliament ukuthi imali yembesheni yetisebenzi tahulumende iphephile. Masondo bekavele embi kwekomiti leParliament lelibukete imali ngaloku lokwentekako kulesikhwama lesingamele imali yetisebenzi tembuso. Bekavele komiti kunikete imininingwane yakamuva ngakwehliswa kwembadalo kwemali leyabolekwa lokwentwa iPIC. Uthi nje lethi tikhungu tisebenza ngemali iPIC ayikhona icisha sikwelede njengokusho kwesikhwama sembesheni lesebenza uhulumende. Masondo uthi lesi ngiso sizathu lesenta ukuthi iPIC lahlekelwe kakhulu emalini lekweledwa yona ngekuthi labo labakweleda kubangasakhona ukubhadala kahle. If you look at the transactions that have given us challenges insofar as impairment is concerned, the PIC's vintage analysis that the year in which these transactions were done confirms that 90% of impairments arise from transactions concluded between 2011 and 2017. This demonstrates the extent to which the current impairment and credit
loss ratio are driven by historic transactions rather than recent investments. So we can safely say that the pre-party lending practices were not entirely prudent. Kuletinye uma sibuya eTitolo, inkantolo yamanje eNkomazi ikuhlehlisile kulalelwa kwelicala laSipho Ngomane loneminyaka lengama-48. Wemukelekile mbukeli esigabeni sesibili setindzaba, uma ucedza kungena tisekhona hlala nathi. Umbukeli uyexwayisa ukuthi lolu dzaba lungahlali kahle kulaba netinhlitiyo letivelako. Inkantolo yamanje eNkomazi ikuhlehlisile kulalelwa kwelicala laSipho Ngomane loneminyaka lengama-48. Ngomane usolwa ngekugwaza abulale umkakhe lobeka liphoyisa Joyce Ngomane nekungalandzeli imigomo ye-protection order. Lesigameko sendeke eNtunda eMpumalanga. Ngomane usolwa ukuthi ugwaze wabulala umkakhe kulandzela kungevani. Umndeni wa Joyce uthi letitsandzani tiqale kuba netinkinga emshadweni wato kusukela nga-2018. Sisapho sithi bonke bodzadzewethu noma bafowethu laba affectwa nge-gender based violence abaphumele ngaphandle bakhulume basho ukuthi cha sinana inkinga kule budlelwane lenginabo, sicela lisito is either ngaba umfundisi noma ngabe ngama-social workers. Inhlangano yalabadvuna yendzawo leyatiwa nge-Men's Forum Nkomazi isihlabile lesento sangomane. Singababulali ebafati asihlaleni phasi bese sesiyakhulumisana nabo ngiloku sithichana kona kwanyalo vela kule organization lesi siwasungulile manje vela siyakukondema lokwendekile nyalo futhi nesesiva buhlungu ngoba kufuneka sikusukumele siyinkomazi mensect. Hulumende waseMpumalanga uthi inkinga yekuhlukubeta ngekwebulili netigameko tekubulawa idipha emandla kulesifundza. Siyacela ukuthi mangabe kunetinkinga emshadweni okunganani mangabe akulungi kungcono umuntu ahambe aphethe i-decree ye-divorce than kukhishwe i-death certificate egameni lakhe. Utawuvela ngolwesibili enkantolo Ngomane njengobe kulindzeleke ukuthi athole ummeli. Ngakulokunye ke sayitsheni Ngomane utawufihlwa ngelisondvo. Hulumende wesifundza seMpumalanga wethule ngalokusemthethweni umkhankaso wetekuvakasha kulamaholidi eMbombela. Loku kwendelwa tivakashi takuleli netemave emhlaba letawuvakashela lesifundza kulamaholidi. Kube netivakashi temave emhlaba letingetulu kwa 1 million ngamabasa kulesifundza lokutfutfukise i-GDP yalesifundza. Mpumalanga sikothe lesi sifundza seMpumalanga lesingulesinye saletiheha tivakashi kakhulu kuleli. Sinetindzawo letehlukene letingavakashelwa letifaka ekhatsi iKruger National Park. Tekuvakasha tidlala indzima lenkulu ku-GDP yalesifundza kanti nekuphepha kwetivakashi kuhamba embili. We do have a tourism strategy which also the private sector has tapped into in terms of making their inputs in as far as how can we keep everyone that is visiting our beautiful province safe during this festive season. Sevele iqalile kusebenta inkampani yetekuvakasha nemaphaki eMpumalanga lebuke kuphathwa kweticiwi nemaphaki. Ganzike lenkampani ike yagcekwa ngekunganaki letinye tindzawo letiheka tivakashi. They can also explore God's window, caves. They can also explore we've got the most unique waterfalls that Mpumalanga is able to offer. Imicimbi lehlose kutfutfukisa tekuvakasha kulesifundza ilindzeleke ukuthi ichubeke kude kube yinyanga yendlovu lenkulu kulomnyaka lotako. Kusayinwe incophamlandvo yezivumelwano sekuthula nemnotfo eWashington nemkhathini kwamengameli waseRwanda newase-DRC ngekungenelela kwamengameli waseMelika Donald Trump. Kepha-ke kukhona labo labathi kungendeka lezivumelwano sente simo sibe sibi kakhulu kunekuthi sicedze kuchitheka kwengati nekwanza kwebusweti. Isandla leside ngeMelika sibophelela iRwanda ne-DRC ukuthi tibeke phansi tikhali nekuthi lamave angene etinhlelweni temnotfo nasekutshaleni kwemabhiliyoni amarandi kumave asentshonalanga.
njengoba Trump abuke kufinyelela kweMelika kumcibo phansi eCongo lefekhathi cobalt, copper nelithium lezibona Washington sijatshulelwa njengaleso sekuletha kuthula nemathuba. Today, the United States is also signing our own bilateral agreements with the Congo and Rwanda that will unlock new opportunities for the United States to access critical minerals and provide economic benefits for everybody. Kepha impumalanga eCongo kulwa azange sekume. Kuleli viki umbutho tekuvikela eCongo nemavukela mbuso M23 basolane ngekwephula tivumelwano tekubeka phansi tikhala nobe kusayiniwe. Ngaphambili lithimba namhlanje libike ukuthi iRwanda ilawula iphinze ibe nelivetiwe M23 lekintfo leyilandulako eKigali. Kanti loyo lo waphumelela indondo yekuthula Dennis Mukwege uceka lezivumelwano uthi sifeza timfuno tepolitiki hayi timphilo tebantu baseCongo. He says, as I speak to you, they are burying the dead. M23 continues to take territory. To call this a peace agreement is to mock the victims. He says, this agreement is not for us. Everything done for you, without you, is not done for you. And victims have no place in it. Mukwege ukhala ukuthi kungafakwa kwabantu phaca labathintseka kulezivumelwano akusiko. Tati tinekhathateka ngakuthi ingabe lezivumelwano sitawuletha kutinda yini noma sitawuvula iminyango yakuthi kube kubi kakhulu kunakuqala. Nasivakashele emakethe tetimali sithola ukuthi lirandi linyukile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Kusasa kudlala emancamo eCarling knockout emkhathini weOrlando Pirates neMarumo Gallants FC kanzi sikubutile mbukeli ukuthi yini loyilinzele kulomdlalo nangombono wakho. Izowina uOrlando Pirates umdlalo kodwa ngeke kube lula nakuyo ngoba nayo iyowina seyiwina kwi-extra time. Ngidela umdlalo ozobushisa phansi phakathi kwePirate neMarumo. Ozoba namagoli iPirate ke ngilindele ukuthi izonqoba ngamagoli amabili eqandeni. Lo mdlalo wakusasa weOrlando Pirates kanye neMarumo Gallants ngibona unzima kakhulu ngani ngoba wonke amaqembu azimisele futhi afuna ukuhamba nayo le cup kodwa egcineni ngibona iPirate izokhala emuke naso isixoxo seCarling Black Label. Lo mdlalo wakusasa ngizimisele ukuthi ngibone iMarumo iphakamisa iCup ithathe umlando ngalendlela imisele ngakhona. Yoduma limthatha kulimbeke emsamo lesemsamo limbeke lapha eminyango lithi liqembu leOrlando Pirates ngumagebhulu yophumelela ngemagoli amabili eqanzeni. Wamemezwe esekhethi mathambo hlanganana. Lona ngumbono wembukeli iSABC ethe yetfeswa kutiphendulela ngawo. Kusiphuka tidzinzi kusasa enkundleni yetemidlalo ePeter Mokaba ePolokwane. iOrlando Pirates itfolana etulu neMarumo Gallants emidlalweni wemancame eCarling knockout kanti ke kuva kabandi ngalomdlalo lolinzelwe ngalabovu. Sikhuluma naSenzo Mashiho umsakadi wetemidlalo eSABC kuligwalagwala FM. Senzo asikuvusele sikwemukele etindzabeni. Lithambeme ngiphinze ngibingelele kubo bonke ababukeli. Senzo iPirates kubitwe badlali labayimfica ecenjini lakuleli leAfcon futhi ke idlala kahle kulamalanga. Ingabe ke yini lesingayilinzela kuyo kulomdlalo wakusasa? Njengoba soyibekile iOrlando Pirates kuba nelinani labadlali abayimfica kulolu qembu lesive ibafana njengisabona ukuthi iqembu lelisefomini iqembu ledlala kahle kakhulu kungako lizuze elikhulu kabi kuyo iNational team. Ngicabanga ukuthi umqeqeshi Abdesalam Wadu wenda umsebenzi omuhle kulolu qembu leOrlando Pirates kuhlanganisa ikakhulukazi abadlali abasisebasha. Siyabona nje ukuthi idlala kahle kakhulu njalo nabanemidlalo ulethe umncintiswano lo healthy lo muhle lo msebenzi labo futhi lapha na umqeqeshi kungako sibona nje nabadlali bakhe bahlala batimisela ngaso sonke isikhathi. Angeke kube malula kunangumdlalo ngoba siyathi ukuthi emidlalweni omancabo wenzebe kusanokwendeka noma ngabe yini kepha iOrlando Pirates ibukeka inemandla ngendlela lemangasi. Senzo iGallants kuleminye ke yemidlalo kulomqhudelwano ike yahlula iMamelodi Sundowns. Singayibona yini yephula inhlitiyo yePirates?
kutoba matima kakhulu angeke kube malula kepha ngiyacabanga ukuthi lokhu badlala ePulukwane eNew Peter Mkaba Stadium ngicabanga ukuthi lokho kungabanikeza thuba lokuthi mhlambe bayicake lapha neOrlando Pirates kepha ukuthi mhlambe bayivibe kutoba matima kakhulu kabi ngoba inabadlali abasembili lapha neOrlando Pirates kepha nayo lapha iMarumo Gallants inabo bondlondlo umdlali lapha Jason Clifford siyamathi ukuthi ngilomnye abadlali labanhle kunale qembu lemcecesho semusha Lafitte loDzabuka le eFrance utimisele naye kuphakamise inkomishi yakhe yokuqala emhlabeni waseNingizimu Afrika umdlalo lutoba mnanzi kakhulu kusasa lokusako njengoba nemathikiti athengiswe wonke kusho nokuthi lisasasa lana ngomdlalo lisetulu ngendlela lemangalisayo. Lamuhla ngensimbi yesikhombisa kutawucathaniswa emaqembu latawudlala indlebe yemhlaba yanga 2026 ngabe ke yini umuntu wakuleli langayilinzela? Silinzelela lokuningi kakhulu kabi lokuyawuvela kuyo i-draw njengoba chathaniswa imave la khonile ukusatibekela indzawo yawo lapha ku FIFA World Cup yalomnyaka lotako silinzele kubona bo group of death silinzele kubona emavethu ala eAfrica ukuthi ayodonyulwa nawaphi emaqembu lasembili emhlabeni lokunye lokhona lekufanele sibakhumbude kona ababukeli kwekuthi indzaba yema-FIFA rankings itawudlala nayo ichaza kulokuthathanisa lapha kwawo emave phindze kube nalamanye emave lasanele ithuba lokugcina ngekudlala lapha kuma-playoffs kude kusinawo aqinisekise indzawo tawo kuyo i-FIFA World Cup emehlethu atobe yasenjo kubuye iNingizimu Afrika ukuthi itawufaka kuyiphi igroup kulama-group lalishumi nakubili njengoba emave layodlala angu-48 sekawonke aphelele emaport mane lakhona kulawo mave layohlanganiswa khona kule ndzamba namuhla. Sanzo wasibonga kakhulu isikhathi sakho. Kanti ke singakahambi kunasibusiso Mahlalela kulethamba embili kulethphuma embiteni kuligwalwagala FM. Lishonile Sibu. Rebecca siyavusela kuluke lithimba egoli sivusela nakumbukeli ekhaya nathi ke longathi lenzela kulihlelo liphuma embiteni namuhla nzaba manje ngoba inhlangano yamatekisi ingabe nelidolobha embombela iTop Star ivakalise kusiyawenyusa indleko tekufutsa abagibeli ingabe nelidolobha nebaphethela kuyokele nanyanga lesetulo kanti ke uhulumende wesifundza seMpumalanga sokutfuleke inhlelo tekhaya ivakashi kusike ivakashele lesifundza seMpumalanga kunaso isikhathi semaholide akhisimusi kuvaleti naletinye siboleke indlebe ngensimbi isithupha sematebe ensimbi esikhombisa kulihlelo liphuma embiteni kumsakato ligwalagwala sibonga kuloke lithimba egoli sibonga kakhulu siboleke indlebe embukele ekhaya Mbelasonvo Lehle. Sibonge kuye Sibu tingako ke lebe sikuphathele tona lamuhla asiphinze sihlangane ngalokutako tikhona tesizulu makubombana insimbi yesikhombisa kuyo lenkundla ungaphuthelwa simo setulu Imbelasonvo Lehle ngwane.